Jauh-jauh tusa kajam nyaman na makai tina na sulewat. Saka tutsua kajam nyaman aurica sopui na kai no atsamas. Imazai toa tau chikere ni maruku. Imazai toa unma kayan. Imazai toa itakaran atu unma karan.马可福音6章1节到6节。拜外加格玛西抓的耶稣sematoa inalan ni maju. Au kicuru uta sara-sara je ni maju. Ka si sekazana adau patagil temau cikir tumuru toa sika ta'alan itua kakadihayan. Au ka remanda turuvu cau-cau na samalia ravaz. Au ivu maya tutsu. Aku azua na maya tutsu nga ata ari. Anu maichu sini papu cawan daya maju. Cawan. Aku azua makaya papacung di maju toa cimasan kinudan uta. Aichua di maju aki inika mawana zoa dekusang. Ala keni Maria saka vitik ni Yakobu ni Yusis ni Yuda ni Simon. Au azwa marka vitik vavayvayan aki inika imaza-maza tanuti nuta ayaya pai suuram mga daya maju. Ibu ti Yesu daya maju. Ro pakalakalang amin tu ala mapaalay. Lakwa inika mapaalay ito inalan ni maju. Ito sungulan katwa sumakamakal aya. Pai inika na makaya taluzwa papatsun toa chinmasan kinudan. Amina zwa mavukul sasa utuan kini jajasan sa papa nangwai. Au samali ti Yesu tu inika na masaru to atsamas dia maju. Wai-wai ke ti Yesu penuring-ringet toa maka dedet penaringulan inalan sa tau cikir-cikir tumuru toa ta'ala-alan aicu kai no atsamas. Satu tsua kajam-jaman asini pupatarwan别让偏见蒙蔽双眼。Mayangata masijwa toa mana pasaso maya-maya vucaina jua tia matsa aya. 别让偏见蒙蔽双眼。偏见无所不在，偏见带来刻板印象，让我们轻易地将人区分为优劣好坏。偏见也常常蒙蔽我们的双眼，不管是对职业的偏见，对性别的偏见，还是对阶级的偏见，都让我们无法看见人的本相。偏见让人轻忽生命的价值，甚至错过认识耶稣的机会。人的眼光有限，常受偏见影响。拿撒勒的人因为偏见，失去更深认识耶稣与经历福音的机会。在今日的处境中，偏见也常是树立在人与人之间的墙，使人无法真实看见他人内在的美善，也阻断了彼此了解的机会。上帝使用耶稣传扬福音，上帝也使用郭亚圣传道关怀病人。因我们都不是带着偏见的冷眼旁观者，而是愿意常常审查自己的内心，放下自以为是的偏见，认清耶稣的作为，顺服他的带领，谦卑与他同行。Sinaya tu soka jaman-jaman
masan pasasumaya-maya mayangata pasasumaya-maya aya pasamarau jantin tu cha sini pajaje ka tanutin nu izo ichua ta pasasumaya-maya ta yau ini katina roi makayangata kamilang tu mana varu no ta tsema ta yau no pasasumaya-maya ngatin ini ang katina pulingaringau ini ang katina kamilang tu sinanamaya saka latina na kamilang lata sorapi na ichua ta pasasumaya-maya latina na pulingaringau to mana warung to akinuman no semas saka namakai tinana kiparai to mana warung to mana kinuman no semas saka namakai tinana mitetekuan kejajaran to ta semas ati Yesu ayaya pasamarau saka tu soa sina apurua kai imazai to atiro akarante yau aichua timadu aki inika mavana zwa de kusang ala keni Maria saka vuti keni Yakobo ni Yosis ni Yuda ni Simon au azwa marka vuti ka bavaivayan aki inika imaza-maza itanuten uta ayaya pai so ora manga te amadu aicho kai no atman sini pasamarau ngatan izo ngata sini pasasumaya-maya sikana matutsua pasamarau tanutin to mayangata masijwa to pasasumaya-maya ini katina rimakaya pasun to mana kina kemudian pasli iliva kenuata semasati Yesu ayaya pasamarau tanutin latina na kemelang tu saka diaman-diaman tu mana sini pajajuka tanuti nama polat saka aicha sini pakini menama tanuti 我内心存在着什么样的偏见这些偏见如何影响我 sina tu saka diaman-diaman aruta agaloina kinumnum saka latina kemalu kinum tu mana sini pakini menama tanuti saka kainuri 亲爱的上帝，你鉴察人心，求你挪去那些蒙蔽我的偏见，让我可以真实认识你，认识人。Ania kamai dari bawau, lasu tinia kamen, lasu turui namen, lasu sinora paichuania. Pasasumaya-maya nuri namakai menata kemelang dan sunanya semas saka namakai menautan ada kemelang toa cau-cau semas keongamen laneka aichuania pasasumaya-maya tayau toanya binarungan mali-mali ayakana keong ku keong pakata songadan di Yesus Kristo amen mali-mali tu suaka jam naman na makaiti na misasalang sumupo kilaro ito kay no at sumas latina na takabelang tapupitsur to mana varung to akinuman no at sumas tu suaka jam naman na sinipada jika tanutin saka mali-mali latina na suliwa tu suaka kini adavan taja pingan